kwigwori kura kundi otindete no tindete bwega tuliaga otirini ya Elsa Hotel mwekwemwe atukunenkeria ndeto ino chietu gorobwe munde na ara tukainambira kwa tukeragiria kana rwa turunene rwa tukainambira kwa tukeragiria rwali rukonenie na kigina ke mwaka wa 2025-2026 imbiyo yethiritwe kinambira kwegikagirwo rito ndeni ya budget ino murithiri wa Meru TV tukainambira kwa twitaragirwo kiri kigina kigia 4.26 billion tukainambira kwa tukirithagiria tumenye imbio yethiritwe kinambira kwekiaragirwo of course mantuma kithomo methite nambira kwa magikagirwo mbeca mbingi zaidi utieno gotibwethire tubukinambira kwa bukiongagirwo lakini riki ureke kinene na ati budget ino kainambira kwegitethagiria mukenya wa kawaida kana bado mukenya kagathiite nambira kwegwa akiumiaga kiririkana wa mwanka muthiru ndagacia Gen Z kana na ba Gen Z bathie nambira kwa bakibu mageria kuinambira kwa bakiaragire kumane na budget ira ya banganitwe kagita nigaku na ende kiureke kinene kiura ati wa karwata mwanka wayo kaya kwethero kinyende manto matithiritwo makithibura mapatiri kwegwa makarakari kawethera bambitane family zo kimathi na chieto twachiambiria kagitani aka twambirie nara ntere chia kiguchwa nara waziri wa mantu makona urutungugi Geoffrey Luku ethiritwe kinambere kwegwa ikinyantere ino nara egwitawe tugeni ni mheshimiwa wa ntere ino mheshimiwa Mpuru wa Bori nara kagitani gake ruko akiaria ethiritwe kinambere kwegwa gitayo na kuwa bota thirikari batitigire kuinambere kwegwa gitanga wani antu bara batakwenda uthi nambere muno antu bara bethiritwe kinambere kwa bakiringa siasa wali kauma wa duntu wegake nara kuringana na ruko ethiritwe kiwa thirikari ni rutanirete utigira ati mwananchi wa kawaida na kuinambira kwa kigunikaga na mirandi ya uthi nambere kagitani waku no mheshimiwa Mpuru agekira orito migambo eno na ethiritwe kinambira kwa kinyagiria na kuga ati kana kuria Meru bainambira kwa bake watambaru thirikari ya Kenya Kwanza mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa The Ranger no gutwamiria na riboti ino. Waziri walitungwewa mwingenjo fururu kwa kerenda na kanisa news ayon kigucho kishuombe katika nisti na dhirita kiuria kariba wichebania na tongore ba dhirita bagiti bichasa champadho mono ikunde tongore twenu ura wari munini wa mutongoro wa mugongo Geoffrey Gachagua. Nimesikia watu wengine wanajua hii mlima iko na hii upande ya east na ile upande ya west kweli, lakini ni mlima moja. Iko mtu hapa tapili mkora, mlafi, mkorofi, anapenda vurugu, anapenda vita, mkabila, ana chuki, anaitwa Rigathi Gachagua. Amekuja hapa, ameingia kwa serikali na tuko kwa serikali sisi wote. Ati anasema yeye asipatiwa bilioni 10 yeye mwenyewe na bibi yake, ati sisi wengine tusipate maendeleo. Wale ambao wanasema wao ni cousins, those are just people who don't have any direction. Na hawajui wanaendelea wapi. Watu ambao walipatiwa kazi wakashindwa. Watu ambao wanatukana wabunge. Mtu ambaye ni kiongozi anatukana wabunge kuita they are fools. Wabunge wamechaguliwa na wananchi. Huyo mtu ametukana wabunge wa Meru, ametukana wabunge wa Tharaka Nithi County, ametukana wa Embu, ametukana wa Kiambu, ametukana wa Murang'a, wa Nyeri, wa Nyandarua na kona ile nyingine. Mnataka kiongozi kama hiyo katika taifa letu la Kenya? Huyo mtu ya kwende asikwende? Huyo mtu ya kwende asikwende? Hebu nione wao wanasema aende huyo mtu kwende kabisa. Pule sana. Saitani afanya nini? Saitani afanya nini? Hii sasa unajua mheshimiwa Mburu alinionyesha maneno anasemanga dero. Anasema no. Kita na mbere kwa ria tongore bangi mwanya wakarikia thone kiba tongore tulimo bunge wa shugo bunge katika nisti Mpuru wa Bori na mukarirete wa bunge ba kaunti ya Meru ya mbunge wa kishugo bunge ke Bori mugambire ndikire ibete na mbere kwithira bakithetera urane waziri wa Rosary Kimuga bagiwa batete kiria thira gichuna gitikewa na kumba kwithira kinenkero mtungi ya kaunti ya Meru bakwega kwithira kuyendekethera iseno kumba kwithira kinenkana tika waziri ya kaunti ya Meru abati kwithira kibongela kingine tuchuna riki kitikeawe. Huyu ni kijana wetu anaitwa Eric Muha. Eric ni Gen Z, Mwenyezi Mungu anateremsha mkono mtakatifu William Ruto minister. Lakini eti ya kwamba
kuna wengine wanapanga mpango ele kiatolewe nao wawekwe. Shetani azindwe. Hivyo kwa mwanangu, mnataka huyu mtoto afukuzwe? Akae kwa kiti yake. Bwana Roko ukirundi. Rundi mwambie William Ruto, sisi wa Meru tuko na imani na serikali. Lakini tunasema kwamba kiti yetu ya mtoto wetu kutoka Gembe, Bwana CS Eric amesina kizungua Meru mzima ya kwamba isiguswe na hao wakora. Eti ya kwamba tuko na imani na yeye, na kama anataka kuongeza kiti ingine, kiti inafaa kuongezwa Imenti Central ama Imenti Central ama Tigania East, ambaye hawana kitu yoyote, lakini sio kiti itolewe Gembe ipelekwe South Imenti. Tunasema kwamba tumekataa na kauli moja. Bado unaenda my friend. Mimi ndio kiongozi wa bunge my friend. Hii kelele unasikia huku hawatafika State House kuruka mbele yangu. Hakuna. Wacha let me make that very clear. Nyinyi mnaweza simama kwa TV, mwende kwa social media, mfanye hiyo story yote, mwende, lakini hata huyu alikuwa, hata wewe, sisi ndio tuliamua. Kwa hivyo sisi ndio tunajua maneno. Hata ule mwingine tulifanya kingpin, sisi ndio tuliweka. Sasa so watu wajifanya ati ndio wanajua. Seriously? Tutaheshimiana. Na mimi kwa neema za Mungu, His Excellency Dr. Samoei William Ruto akazunguka akaona ni vyema nishikilie ile wizara ya maji, mambo ambayo nimeyasoma na nimehitimu. Na mpulo bere umakutare no mwe kutare ama ingemero ebendete keu, lakini kwa sababu mimi ni mdogo barua ntako sijashiba sana, si ndio? Ni usanga kana ilena kana ibondo ntare ya oroko. Upana na marefu ni ya nani? Ni ya Mola. Lakini kazi ambayo ninayoifanya, Mheshimiwa Kagombe akiwa pale, nilienda kwake mwezi wa pili. Mimi Biblia inasema kila mti tuutambue na nini? Na matunda yake. Nikiripoti la Meru TV kumatiani Mbitanda Msimuturia wa Ruto. Na tukirekana riboti yenu ende tuinambere kwa tukirilagiria mantu makoneni na kegina budget eko inambere kwa kilo mawantariki 10 mweri uyu wa ithanthatu wa Kenya baingi baina wirigiro bunene sana ikainambere kwitherwa kigunaga mukenya wa kawaida. Budget ire turetete ya gao gorobwe munthira tukainambere kwa tukiragiria na ende kuonekete ati kithomo kyo kithiretwe ikinambere kwa gikagiro mbesha imbingi sana kiri mantu ni makyo na rende kiureke kinene gitigitwo kiri mukenya wa kawaida waimbia kuona kinyoka kwa gutino gotibu tupo kinambere kwa bokeo ngagirwa imbio mukenya wa kawaida akainambere kwa kibunekaneo kuma kire budget ino Kenya mwanya bethere tupo kinambere kwa bakebu mageria na kuruta maoni nkurani maigenie na budget ino yathie nambere kwa kithoma wane waziri badi bainge bakiona nagia kuria kwanwa kwayo na barabange bakinambere kwa bakiugaga yes sawa. Nayo budget ya mwaka jwa 2025-2026 nirikitie kuthomwa ni Minister wa Mbeca Janthigurune John Mbadi. Budget ire nayo ni trilioni 4.3 ya nthiguru iji ya Kenya. Akiaria Minister uju na ugite na tegerete bunene kithomo kia nthiguru iji obo mwiri kinya bubuteti nyuma o amwe na ukaria bwa nthiguru iji. Let me turn to universal health coverage. Mr. Speaker, access to quality and affordable health care through the universal health coverage program is central to this government. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 138.1 billion, up from 123 billion in the current year's budget, to the health sector to support various activities and programs. This includes 6.2 billion for universal health coverage, coordination and management, 13.1 billion for primary health care, and that is up from 7.1 billion in the current year, and 430 million to provide medical cover for the orphans, elderly,
and disabled persons in our society. Mr. Speaker, to lower cases of HIV, AIDS, malaria and tuberculosis, and enhance vaccines and immunization program in the country, I have proposed 17.3 billion for the Global Fund and Kenya shillings 4.6 billion for vaccines. Kirimantu jegie ngugi minister ujo na ugite mbewe mbithi kinya egategero na njira mwanya on equity, poverty reduction, women and youth empowerment. Mr. Speaker, unemployment remains one of the most persistent and challenging issues facing the country today. The challenge is not only about job creation, but also bringing the critical gap between education and employment and developing relevant skills for the modern economy. In order to empower the youth and support businesses owned by youth and women and to promote development in the constituencies, I have proposed 105.6 billion for these initiatives. This allocation includes I have proposed 105.6 billion, not million, for these initiatives. Let me speak to improving security. Mr. Speaker, a stable and secure environment fosters investment, trade, and overall economic growth. In this regard, I have proposed an allocation of 202.3 billion for defense. Akiaria kithure kindiki na ugite budget yeje utima ugoti kinyambi bethirite bakiongera. Ni vizuri tuambie wananchi ya kwamba katika bajeti ya mwaka huu hatujaweka ushuru mpya anywhere. There is no new taxation. Hakuna kitu imeongezeka. Vile ilikuwa ndio itakuwa. We are not adding any new taxes. Number 2, kwa hiyo budget we are sealing loopholes for corruption, tax evasion, where many people who earn a lot of money don't pay tax and they end up punishing very few people who are honest enough to pay their taxes. Kwa hivyo hiyo budget ni ya kuhakikisha kwamba hakuna ushuru mpya, hakuna nyongeza ya ushuru, na vile vile wale ambao wanakwepa na kupiga kona, wale wa matajiri hawalipi ushuru, tutawalazimisha walipe ushuru. Ende kuga bakethera bena andu aenkire na antu bonthe batiriaga mogoti jao na kinya bara bethirite bagitumira mbeca cia mwingi na njira ireti baterie. Mimi nataka niwahakikishie kwamba pesa nyingi ya serikali, saa ingine tunapata ripoti za Auditor General, za Controller of Budget, tumeona kazi ya EACC. Kuna watu katika serikali ambao wanaiba pesa ya umma. And we want to make sure that we hold everyone accountable so that public money is not stolen. The money we collect should be for building roads, hospitals, for putting electricity in our homes, for building markets. Na hiyo mambo matatu ikifanyika, hakuna nyongeza ya ushuru mpya, wale hawalipi waanze kulipa, na tunyoroshane na wale wanaiba pesa ya umma ndio wawache kuiba pesa ya umma. Kenya itakuwa na pesa nzuri mwaka huu, mwaka ujao, kuwajengea masoko, kuwawekea stima, kuwajengea barabara. We have enough resources if we manage those resources well, and we must face corruption from whatever corner it comes. We must say no to corruption and have a corrupt-free country. Nare akari bakuma ntere chabure bagita uge bwao baugite batikone kibaguna banjeti eje banjeti ne ko ma wa ende oturera ran ndidishe ta kinya da wan nyantu ko mon tika banjeti ngo chie gitara ke bake chiare no ko buja ende inge chionde from the last regime na nya regime lo tore otego ya totedia ko buru nan tego tegera mwananchi ko inda go gera mya keje ito gotaka to kona budget eje ne nenkeri manto ja mainge na ntato ire ikuren kro nyinge into ire ibateria kwedra no chiendere itetengeri mbecha. The renovation of the parliament, renovation of the state house, renovation of manto jaja na rira kwe mwananchi wende guru naja okorera ja utokorera nane no to compensation ikinya bira bigwenya ngwenyo mo ere to kona allocation ni wete ko setra kire compensation ya mwananchi wa kawaida ire setra ke manto jara bagweta kuthithia ni ara baugite budget eje ere thitho ya itonga ke na tongere bara bari thirikari ne na budget yote ofeva mwananchi on thiguru efeva mtora
uri iguru na ara nuto ibo bakwithithire mantu jao budget bagutuithirie Kenya barithie chichi yao bongwa mwananchi wa kawaida oteke agoteta karako buru economy e Kenya e bariwa ge kubua lakini ge kuthuka nontu uri un taxpayer ngambiria kuthwa ke renovate anga parliament yango renovate anga state house ka state house mete kora ku ka mete kora ku ito kuona thirikari kuthiuruka ikiwa ge empower the mwananchi lakini betu rote mbecha irio cia kuthithia development kire mwananchi uyu Nthiguru na neka kurira barabara cietu na ndika irathukire maskuru yetu kumba kuona facilities na ndika thirikari irambiria kuwa kinya tukaga twina cost sharing in the education sector na ndikuona tukona kama mwananchi akiumiaga abunge bau botura bururu na baja mashinani ote maendeleo otembi mbati bokoro bakwithire manto jao so budget bakuthithia ciao aja uyu budget iteteteria buru mwananchi wa kawaida iciao bongwa na mbuga ida na family ciao ntumba kumenya na nte kukira nkiugo u ende MPs basarap na nya thirikari ni sarap kidogo egetegeo ni nyama nto MPs bagutokuru commission sira bokuru kinya parliament imwe eto mission yu eto tuteria kabisa ni onto bugwati mbaru ni antu babethi bakuma ntere chachuka iria na yeri kaunti ya Tharaka Nithi. Budget kitu ya kwanza, hii budget ni hao wakuu wenye wako ndani kwa viti. Tunaambia kwa budget, tunaambiwa budget lakini hata hatujui. Kama sasa hiyo budget inasomwa saa hii nimekuja kushtuka bana, kuna budget inasomwa leo na hata hatujaisomewa, hatujailetwa hapa mlaia tujue budget venye inasomwa venye wameamua. Unaona? Kwanza budget ya last time bana yenye ilifanya Mbogi ikagenya. Ujue hiyo budget bado haijafavor mlaia bana. Unaona? Hiyo budget bado haikufavor mlaia. Hakuna kitu inaendelea Kenya, ni siasa tu. Bwe bokenda bwe 10 kinya antu babikibiki bariuga mbeca bakuthuguma cionthe baritumira kiri maguta uria ni giutate na thirikari je uria ejene wirane sababu unapata sisi Mbogi ya Senke unathukuma sana, lakini at the end of it all unapata pesa mob ni ya mafuta. Unaona, unapata sasa na umengojewa kama unalipa rent, ukilipa rent ukilipia mkidi nini unapata hakuna kitu umebaki nayo. Gen Z toka tuanze kunini hiyo tuanze kunyoliwa hakuna kitu ili change. Iko juu, maisha iko juu. Vitu zile tulikuwa tumeambiwa zitaanguka zimepanda already. Sasa hata ukienda kwa mboga huko kwa mamboga ule alisema tutakuwa tukinunua vitu rahisi. Unakuta unauza siku 10 hata uwezi shiba. Gia kurigaria ni uria bunge baregere gwikinya gikarone kia bunge ntuku ije budget ya thomagwa ukiringithania na ntuku ingi cia kuthoma budgeti. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Gongo amaramba gutongoreretwe ni mutumiki wa mwathani Julius Gitari na arethiretwe akina mbere kwegua watu kanisha make monde na arabetheretwe akina mbere kwegua kirombagira mwongo wa Nthiguru yetu ya Kenya kiri maromba mama bathia na mbere kwa bakimenagiria bonene ciacire citheretwe ikina mbere kwikendereaga aga Nthiguruni na muno nkurukia tongore bakirombo gutigira ati batiaringa siasa kagitaniaka kurutira akenya ngugi nontu nionguge bene okagitaniaka na muno nkuruki bakimeneria mburagano ire citheretwe ikina mbere kwigikuyagira wantuguri wari kauma ira citheretwe ikina mbere muno ikionekana kiri anabanini mwandiki wetu wa Ntheto Konja nawe na ripoti ino. Nekiri maromba ya kurombera Nthiguru ya Kenya maromba ya utongoretwe ni Bishop Julius Gitari ntere Senjo Unegembe Central ara kanisa cionthe St Jerusalem International Gospel Churches ciotirimanite. Riu kiri Bishop amwe na athenjeri bangi Kathumba bakiaria ni bonanite kuria kwaniro kuona ntubo siasa ciitite na mbere indi bakiwa kaita katika siasa indi nikakuritira Kenya ngui kurombera mwongo wetu wa Kenya na kurombera thirikari yetu na kurombera utongeria bwetu buraburi Nthiguru kenda Murungu atwathere na kurombera kanisa Murungu aciukiria nkuluki na Murungu atumetumba ni muno nontu Nthiguru thai kwina andru imbinge na kwina siasa imbinge ne itara siasa batwe twatarire atongeria beto turitira ngui ngiria na siasa betu nontu thine Nthiguru bibi tumere ogora isiasa kwambiria mapema kana gwiria ngwiri teka
kenda gutwika ngui itikuritika nontu ba ciaca ni romba ria komuru bara bari bakwenda ite ibamenye thai tutieri miaka eli kangwiri to mwaka yo ciaca yukinye ile tumba kunjanji antu tukona ba tutibwithiri antu ticia antu batira wakanywa ki antu ibona agetha ngui ni ritikanete riti na ntukwe kure kinya mbicho muntu aokira ringire mtura kona au muritira ngui na kwetha ngui tiriti tukamenya wa taritire twamwebelia lakini ndi twatura kwa itaria jeta juonde itaronde thiguru twitita boya na tutitura twendelea tutura twenyuma yari ngo kona thiguru yetu yethangala na chumari thangalanire nontu bwa ciaca itene tumi kwenda kuria thirikari pia nendelee kumentana wabetu na kwethia bura bwagirite bara barite na barite ngwira yagirite na thai twetha tukiriritie nontu ni takuritira mwananchi ngwi mantu ya mbewe mbithi itukuromba ora tuku twina ana betu tubamenyere boya na riu bakiaria mantu yakonie ikarikaria karikitwo rua rio Ojwang urao wa kwirira kikitwo kia polisi kia Central Nairobi indi ni bawite kioto kiawe kiumbe kwithia kikionekana na riu bakiromba kirindu kimbithi bara bakutura kianine kwandamana kabombe kwithia ni bokiriria no twende wirane ni bwikiria ate bara bonthe bombire kwithira bakiwatikana kana kusikana netkuki baikirwa mpene na bakinyithu ikongolone bia sheria Kenya indi gurwe sheria na indi gurwe muntu eno uru wa kusi express wengwa tukwa tumandu tumukinya mutagithira andika no to andika ta kwenda oro wa muntu no tibware thia bone no tini ndia muntu ta maisha na ngo zogere thirikari katho ndiko ni bakwenda iba kuthiatela kwa kisha bara bonde bauskite ke maisha ya monoro muntu mwithi Ojwang urotete maisha yao kulugira kuposti kintu mitandao ni bakuthiatelwa na itokuwa noni akire bate kino ntubwa mantu yego birantu bakurawa kana bakwira njarene cia thirikari kana njarene cia polisi baba bati utumenyera retu nontu ni wite kayukia sheria na muntu ra wausikire na mantu yau na bati kuyukirwa sheria kenda thiguru yetu iria boya kutwika uti musukumano jurio kenda thiguru yetu itaboya nani nkuromba vijana baraba kuthithia maandamano ukia kuthwa sheria ni kuthiata boya na thirikari ni kuthiata utiaye kwandamana onto omba kwandamana ukona thina lakini watwika mantu yake thia kuthiatilwa itobati kwa yana kanya tukona kithia kuthiatilwa boya onto ndebirwe baraba onde bakusika iba kuthiatilwa kenda thiguru yetu iria na thiro onto tomba kuthiatila kwatuka na tuku muntu ngiota moyo na tibu boya Kiripotera Meru TV kuma Njoune Central Mbeta Mukiri Onkonja. Hizi vitu ni kichwa iko bana. Okay, bwegana tukarombore kiri nuntu bwa kuthonganira kwa miario nini tukithi na mbere na ndero chetu na tikale Mutethia Kibuko urani MC wa municipality na ndere twakiromba Meru utigira atuba kuina mbere kwegua bakiwatagira munini wa rais Professor Kithure Kindiki muno kiri mirandi yake yothi na mbere ndere twakina mbere kwagiukiria ikundi mwanya ikundi bia ekuru bia mbombethi na bingi kathomba gaunthe guroni na arakagitani wako Kibuko ethiritwe akiromba kinya jumbe ba rugariro yaro kirimara gutigira ati bakuthoma ngerekano imbega ya mirandi yothi na mbere kuma kiri mujumbe Oscar Sudi urathiritwe akionekana wikira ntagara iguru muno kiri mirandi ya kera kurutha ya uthi na mbere. Jeff wagituma no tubangirite report yeno ete kwina a lot of kumeneria mantu je empowerment irendereithitwe in deputy president Kithure Kindiki na uninko ndi kuga gintu kya mbere if at all you want to get it late and Meru betikirie that now it is one of the ways inya Kithure Kindiki gukinyira mwananchi wa kawaida na rire jaki ground nomba ikwaraniria mwananchi na akamenya exactly most of the things ira tombo thithirwa ka tombo thithiria antu empowerment irenderete Meru toneja akarikire itone empowerment ya bondas and the like ko ntikugurwa ria nkone yani ngwa kwina a lot of criticism
ya empowerment iria lakini gwe gintu kimwe kimpombe kuromba ki empowerment iria rathithaua kwithirwa kwina equality kinto bila bigwikwa nonto uninkumea na i discussion ikabanya national government ikamenya ugategera ura sundi athithirie empowerment yewe neri different na empowerment iri kuthithwa in these other constituencies going forward kugeja kwithirwa thatu twina MP na thatu tibati kuthura kithure kindi kiata personal level atubati kukarandi na MPs betu tukabera nande ibatege what is done in other constituencies na ndina gutigeria gutathithwa empowerment ruterera tigania na ntere jingi it is very important tukona antu baba biria bagwikirwa ibigwita at least to some level na biria bikitwe keo sudi nonto thaira tukona sundi wekwa wagikia 45 million orwa kuga karombete achore bawe na thatu na tutware twatu turona twireterwa gintu gititajibo jabira bingi bia na area ndio gukona kana ja kwina disparities ka kwina mianya ya constituencies simwe na kwetu na wa Mount Kenya. So whatever is being said that empowerment itebui onduga empowerment ne bui kila gitebui ikoza kwina empowerment itekuleta to equilibrium constituencies tionde kwithura bira bikirwe Rift Valley ibyo tuona naja Mount Kenya nonto kugaya kwithwa thatu twa 45 million twi Northimenti ki wandira twina chithano turingithwa twina million kenda but now you can see thatu twatigirwe like 7 million ki constituency onde ko nanda woni onkona ki a retro kwina ka challenge lakini empowerment ira ni bati wekero inya na tukaendelea ku support deputy president nonto at the end of the day rato support deputy president wetu at least imwana wetu Omeru na utema kosa kuga inya kirigi kinja gitaga bya kwaga no tugena ro tutikwenda deputy president lakini gitikiki inya gukiona kaire tutumbi gukiona so when we have it we need to appreciate the fact that ikibati ukarua na tukagikira nonto as a Meru community it will take us a longer time mbere tujikona gintu jakitu na kyo tukithina mbere na ndero chietu no oro kuromba gitikia ujumbe na arantere chia Tharaka Paul Mugambi na thiretwa kina mbere kwegwa Kibu Mageria na kumeneria Senator Gataya na thiretwa kiuga akaina mbere kwa kimuruto tongorere muno nkuruke kimenere mirandi era Gataya thiretwa kina mbere kwa kirutha akugatia na kigunino kireko kinya kire mukari wa county no ya Tharaka Nithi mwandiki wetu wa Ntheto murimi wa Mbogo niwe na ripoti ino na njira inkenyaniru uro kuromba gite kya mubunge ndeni ya gishiwa mbunge kya Tharaka mwankani wa 2027 Paul Mugambi nonekanite kumeneria nene seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataja gwakira Mugambi akuga Gataja naremeto kuthitira kaunti ino kiri thirikari nene Aftam hiyo ni ile jamaa mzee Kobe wetu. Mugambi akiugarira Profesa Kithure Kindiki ali seneta wa Tharaka Nithi thirikari ya kaunti ya nenkagirwa shiringi bilioni 5.6 inde kuma Gataya kuthungira ta seneta mbecha ino wegitu ikindama ara mwanko yo thirikari ya Tharaka Nithi nengereto bilioni 4.6 Kindiki aliacha to financial year 2021-2022 Tharaka Nithi County ilipata mgao wa pesa kutoka serikali kuu. Tulikuwa na 5.3 billion. Hii budget imesomwa na John Mbadi Alhamisi. Hii mwaka Tharaka Nithi County inapata 4.6 billion. Kwa hivyo tumetoka kutoka 5.3 billion tunaendelea kuteremuka tuko 4.6 billion safari hii. Tatiga Bobo Mugambi augite nonto Gataja atiaragia mbunge ya seneti kaunti ya Tharaka Nithi ye karibu kurigia ndeni ya mbunge ya seneti. Tuko katika kaunti 47 za Kenya. Tulikuwa kaunti number 42 wakati Kithure Kindiki alikuwa, kwa sababu kaunti yetu ni dogo na population ni dogo. Alikuwa anatetea ile formula ya kuallocate pesa, sisi tunapata pesa mingi. Ule muungwana rafiki yangu Kithinji na rafiki yangu Anita waliwaambia mlete hapa. Jamaa ameshindwa kuongea bunge, sasa tunateremuka tuko number 46 out of 47 counties kwa allocation of resources in Kenya. Mugambi akiuga gukinyithia thaino Gatanya nonanitie ati kumenya gukaria kaunti ira munini wa rais Profesa Kithure Kindiki aumite
Wale tunasema waende ni kama huyu jamaa alipata kiti ya senator mwenye afanyi kazi, tunasema PO box wapi? Nyumbani. Si ndio? Si namna hiyo? PO box wapi? Nyumbani. Kwa sababu yeye haelewi kazi ya kuwakilisha kaunti kubwa kama hii. Kaunti ya naibu wa rais wa Kenya ni kazi kubwa. Anafaa wakilishe kaunti yake vizuri, tuongezewe pesa kwa ule mgao wa serikali, tuweze kupata pesa mingi, au MCAs wetu waweze kufanya kazi vizuri. Araende Mugambi augite nontu nkiama ya MBC ni athungire obici-ini kaire iba kuthi kuingatia gataya gitini nontu gutire wira kuruta. Ule jamaa alishindwa na kazi, na sasa kwa sababu tumepata IEBC, mimi nataka kuwauliza hivi, ule jamaa atuoni hii miaka 2.5 imebaki hapa kama itaisha, kwa sababu pesa yetu inaendelea ikiteremka. Tumwambie aende nyumbani mapema, akaoge mapema, aende asiende? After sema after hiyo ni ile jamaa mzee Kobe wetu. Arite boboke athonigia kwirira cukuru ya kiubundi ya Chuka Technical Mbasi arakinyage kurigaria kariba Chuka baugire batiye seneta wago na batoro bamuona. Na jamaa alisema hizi ku event kama hii huwezi muona huku. Mwaiona seneta wa Tharaka Nithi hapa? Anaikuja hapa? Hebu sikia sasa. Ona. Ona hata wamjui. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka igamba ng'ombe mbita mũrĩmi wa mbogo. Chabore ethiretwo bena gikeno kinene nyuma ya kuina mbere kwa bakiona kithima kia Rũĩ kuma kire gikundi kimwe gitiga kia thirikari gia Seaford Kenya gikundi kire gitongoreretwe ni Margaret Kiara na araba ethiretwo bakina mbere kwa bakiona ni gikeno kiao kumania na murandi uyu kagitani waku akiaria Kiara na ethiretwo kina mbere kwa gitariria na kuga ati murandi uyu ukaina mbere kwa gitethagire bantu anene muno gukiria urimi nterino na kinya Rũĩ rwa gutumika kire antu baraba ethiretwe batena Rũĩ rwa gutumira. Mwandiki wetu wa Ntheto Mwende wa Laiboni no guturikithiria riboti ino. Kundi kimwe kiteke kithirikari na rietwa Seaford Kenya ni bachumirite na kwenjera kariba kithone rero irora gicigo mbunge kia Bore kithima untu akariba bakuwa kithima kia Rũĩ kia batethia muno kire urimi na kinya miturire yo ya withire. Kithima kiturikitie guturirwo i Seaford kina mantu ja mathongi muno nontu mwanka nandi tugura Rũĩ rwa Sefa na tutegura Rũĩ kaire tukendera utumira aru ng'ombe cietu tugakundia ng'ombe tukarima naru mwanka nandi atwitite utetheka for life bwega ni kazo ngocho kendene ndemu kariwe ituraida kithwene nontu bwa Seaford nontu bwa tumbeto ture Rũĩ karone giki nontu Rũĩ rũrũ tuturirie karone giki tigambata theria batu turantu bakuru na babethi uratumba kuitete tutungo naru nikenda tukamba kwikuria twingwa na kumba utuma tukara mashamba yande karona giki. Nawe akiaria Margaret Kiara nora ni murungamiri munene wa Seaford Kenya ariwa kithima kiki etana mbere kuguna kariba kithwene akiromba antu bawendi weo mutetherio kinyiria antu bonthe Rũĩ na njira kuongeleta ngiringi. Turiaja twe Seaford itombere kuona mufadhili ogutwa mbeca tomba kwenja Rũĩ itari specific kia lakini tutega thina ira cie community na cietu itweje twethira aja ndio kwenda thina ine na muno Rũĩ yoto area general na challenge ya Rũĩ ya na ile tugeta twejaja kithwene tubenjere community bwao ere aja itombeta gweka gitangia 10,000 liters ige kunywerwa lakini mwanka thai tutiromba kwethirwa tukiomba kuona gitangi kira gikomba ku distribute Rũĩ ge community magaro kinya na gaitinda aba moroga no to werigiro bwetu te bantu re anintini aja kunywa Rũĩ ruru ikwetha yekinya antu baba igaige nkoroki nekera baba kunyia thine kuona Rũĩ dato na Rũĩ itonyie kinya mathina ja mirimo no tuba kwethirwa nda utena Rũĩ gitara nthetho gicikaira Rũĩ na wetho gicikaira Rũĩ no utithie mantu ja matheru into bia gote bithambia bwega nguo cia gote ciora bwega boteta bena Rũĩ rwa kunywa ng'ombe cia gutomba kunywa na lakini twena Rũĩ ruru ukethirwa ukinyia ya thina cia mirimo nturene cietu bonge na bu baketha bakiomba kwanda tumiunda tura twita kitchen garden twanja ciao nikenda gitara ndimo koretho na gitu kia akwena werigiro nabio bya kurumia anda betu na betu rabenda tumiunda tu
igitaro nde batitha beno maki so ankauga atukromba antu barabomba kumba kwithirwa antu bawendi bubwega ukethwa gwa waigwero ronku anarua twenda rojiro kithwene mbwao NGC Fund Kenya lakini tutikua NSC Fund turuga ne community kithwene ukethwa womba kweja gatweke agitangie kenene kera yomba ku distribute ne karoje gaiti tukagwerwa sana ne kera yomba kiya ukinyia inge matura ne jange yomba ku distribute kantu baba inge nkuruke baba komba kunywa na baba kireke akariba kithwene bariwa ndingiromba ja mwenyeji wa kithwene tu county ethira yomba gutwa gitangi gikinene ga kumba ku store uci nikenda rumbo kundu antu barabenya kuraja kibatu kutomba kuromba na njira yonde kithi county ambo tutethira njira ora tumba kona itangi ngiri nene kiria tunaraja kenya ba tuthethe kondisibiti ruru kumba gutakuraja nkuruki kenya bangi batumba kunyiroderu kata kuninga tangira tunaraja antu aja tukumba kona babu ngaba kona rojura kwa agirite mu kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni tubo riboti ino na njira enkinyanire kutukirekana riboti ino ndi Bishop Kanugu mwathi orokoromba giteke MCA na arawandi achakariga na ethiritwa gikinyakanichania APC na arante chakanjage muthitwa na ethiritwa akionekana kuringithanju bya siasa muno kiria kiaria mantu makona uthibi na mbere bwa wadi ino ya Chiakariga maniki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna nawe na riboti ino na njira enkinyanire ku ikere kanisa APC kanjage ntereja muthitwa wandi achakariga Bishop mwathi narengera ge siasa kimenyekana takani gwa kwibungite na botugo ya munde ko batebere gwa kanisa kanu gwa gitomera kanya gakakuria kari gutigeri bakonenkara giteyo ntongoria ndure na kura mono kiri baraba kuruta gwera kionekana gukathiria ngavana Konti Tharaka-Nithi Onesmus Muthomi Njuki ya karuma munene umuthure na arutu akiroga kintu ende Muthomi Njuki lwenga wetu wa Tharaka-Nithi nena ito muthiere neshima ya mune akunengere bya tukwenda tukamurumanga na kumugeria munene gakathi na rakwetwa ikwenda kwiruka gavana na kurumwa na kwero baraba kwenda kumurumanga kwa licha ubali lakini wewe tukenda yetu kwa gavana mulindawe na tongoria na njira na choshi yige tata chiremo iyo tunataka pole pole tutukwenda kumugeria akimeneria ntongoria kumaga kaunti ya Tharaka-Nithi kwenda kumenithania barabangi na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akiuga gutire mutongoria kuma kaunti ino atakugwata mbaru Profesa Kithure Kindiki niho fashion kamurugami wa giteke siyeche kaniga wati ingukenera muno Profesa Kithure Kindiki mwana wetu atuweka president wa thoro ya bio Kenya na support Kindiki akira bagi tege seneta na atuweka akaruga kanisa na daino ndo kumusapota na kamusapota mwakatuweka president wa Thura Kenya ndo ya tumaraba kumaba kaikwende Kindiki bakimwiraga kwamba kwa kuri atuweke itume ndo Tharaka niyo ndiye gavana Njuki asapota Kithure Kindiki Susan Mwindu Kithure Kindiki bakina gatara barabanga tuinde tukendera Kindiki tuweka president wa Thura ya bio ya Kenya ndio mwanzo kuma Tharaka agakiuria munini wa rais Profesa Kithure Kindiki gutigirira na kubaraithira bota kariba wandi achakariga lakini watu endelete wote kwa utakaliboega ndaka yetu itoko mirongo kuraine ndio kali tuende ya Kenya tugetera mungu manene marego ndio cheka ndege chiku kwa data ndio kwa ile ama tuweka president iturungu tulinyake na monombe toyengekanu etete munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na chekaliga wote na kwa konge ndio tutairege kuona president akitokea ndege wetu president na ita maitamaika mwa kitokea ndege mketi maki kitokea ndege gatonga kitokea malimati lakini atikitokea chekaliga wote kwa hiyo kuomba mwana wetu vice president of the Republic of Kenya Kithure Kindiki unatokuregera tuweka president miaka ile itoko mroba turetere president wa ndeworo ya Kenya akitokesha kariga wote na akitoke na ndege ya Rachakariga aya na musafara aya kareni aya na musafara wewe tunai ainge maiga mama murinda aya kandaga ya matagatani koi aya ndewora ndona taito kumadoro ya mpirwe bara bakuka Kithure Kindiki president wa Kenya Gogo na president wa Kenya ya
Kindiki akuletera ito vyetu tena vyo akuletera taitu ayo ne ndogo yetu one madini matwe namo propaganda hapa kulikwira Kindiki Nairobi na rai mangane batiosa bagenda go kuria mtu nake banga kitia maganja ge wandia jagari ge chigo munga ge Tharaka nkiripotera Meru TV getoka mbita ndagara waigona. Hello nyanyokwa warara atia ngorara bwega mbebe kwetike no kurikana rware twe na ndeti nata ora mbebe tu accident down network kairi ko tuma